jingtrang bat ka jingang lot ki nongtre ka Umroi Pyllun Health and Wellness Center bat ki paitba jong ki khatlai likishnong ki bahap hapo ka Umroi Sub Center ban yo no ya ka ambulance lane ka kalikit nongpang menta ka sngi kala urlong hadin ba na kalyang ka corporate social responsibility CSR jong ka Indian Oil Corporation Limited ha ka jingshim khia katnat District Rural Development Agency DRDA ribhoi kala ais ngobhaya ka te ka kalikit nongpang ha Umroi Pyllun Health and Wellness Center kabadon Haribhoi District ya ketika kalikit nongpang la pelai pai ba no mentaka sngi ka khat pratrik unaitung da u MLA ka Umroi constituency ha ka jesa khilang uba Raja Brahma u ADC ka Ribhoi District ubaderu project director ka DRDA Dr. Artlang BDO Umroi CNRD block ba PB Shiliang chairman Umroi Pyllun kong ai shadap sister in charge lembat ki asha bat ki rang ba shnong katei ka kalikit nongpang kan ai ya ka jingshakri shaki khatlai likishnong ki bahap apo ka Umroi Sub Center bat la IT ya ka shaka dorbar Umroi Pyllun ka ban pei ban khmi ya ka jing penbit penbiang nadu ki nongnya bat ki we ki jinglu jingsep bat katei ka kalikit nongpang kan ai ru ka jingshakri ka ba omdon kam ban siu shaki longkmi ki ba armet bat ki khlung khna ki ba hapo ka shisnem और कुम्भीते फा किबोल सब सेंटर बरो ही सब सेंटर की कुआ ही बनियो ये कली एम्बुलेंस मन की नौपांग लेनी ये नौपांग ये जुजाल तंबा कमले रे बसु बनियो ये कली हमार कुमला हम लियो मा प्रोग्राम से नमन पोस्ट सब सेंटर ही कमलोन फोन लेनी का फोन रे वन लेनी का फोन मंगल दिन से कली Tengaro kali kepor, kajing up kejongi, lalu kita Islam yang berada mentak along ke borong, kajing dalam kat, jongi Pak Raja Burma, kajing Trisitong, jongi Pak Raja Burma, wilayah akan berborong wilayah ini kali pada sponsor dengan Indian Oil Corporation Limited, ngaku ini company ro, bagi kadang ni komersial bandara belang, through the CSR, ini kerman scam. Agak cinta doni tiba Brahma bagi por kisgi Islam yang bersamaan rokina yo susu banra yang project dengan CSR prepare bagi yang ambulance dari kebutuhan posnya yo susu banra dan polisi kejauh. Negara ini kepor kipok kipel yang kini sub center baku mengasah orang lalu kepor replay ketika beli montero. Kalau bagi kerman sekarang makanya ke sub center jauh di kan yo kan rai kan burung ke sini ke burung kapal tiap kali ke burung kapal bahal ni ke burung ke bahalu kata-kata kan yo kan rai ke best sub center apa kan ke senang datang ke dong jumlah jumlah penting bersemua macam kerpan jumlah tangan dan jumlah dan pelaj kan kami deh panpai pagi kini berbar Pyllun sampai Umroi panpai Naman hoy pikuay sila kwa layo mentagade pan kamera bojompi bersuma sukere kali wan driver driver badeukom bersuma suker bakanya kali kajong kini jam badiro kumpini kijai development ini kijai development kumga ambulans nginam yo konsen kan hoy bida bersuma Dokloi yang ini biar sudah. Misalnya tengah jumpa bayi pada kompetitif damsan pedre dengan ketor parpun kejauh dengan keliru karena lah pengiat. Dengan kerman segam kerpa lo yang pi idon lo ni isom sama lo soba pen bersuma dengan keli nang makan nesa akan nek nang burung bagi yo pelajaka long story nai na CSR Project mo ade ru kom kumang mi kwan bagda banbai mo ko ko kain ni dan bijigya ang jong ka ambulance ang kawa Umroi Sub Center kam tam na kum Sub Center ben Sub Center ndre asnong wa cover kon ba ni hajar tam ke ba mo population cover kita ko jata Kena jadi sebab population cover. Hendai dan kapan dia PNC, tambah state kumbar long rule guidelines itu, mantap qualify dan dia. Saya sempat lah.
tamba soan yo PLC thai ni dan kam nong intermediate mo solution some relief ini kumba na office dalam DC ini bonsin be yo la na estim ne plan ben yo for construction building tamba construction jangka CSR dan Islam tak hendak tamba we hope this year will get it anyhow dengan kapan ya menjadi junior menjawab ini friend semua tu dengan ada Umroi dia mesti kamu nak terima cakap video tu itu apa sama bon balong bahing jadi saya problem itu soal problem jangan tinggi ini cuma keren sosial mendak kamu itu kena trudi mencuri nilai yang kali mana berma adjust committee badal minta ni member korang antamai member orang masam utrekan kita lagi naik mesin anda subcenter unda dengan post driver subcenter unda mini apa yang handle Namun mungkin sign the memorandum understanding with the health department, but now this committee ini kuma district administration mirun law kuma guarantor law witness ikwa intrekam kun nuksa masukman. In let it be a beginning and a new chapter. In kwa ini belum ngilang tre ekba with community and government. Subcenter the common body. Community di Umroi Pyllun kuma just committee di one of the pinjat dengan pepa ikuan sa menteri hok ini driver kami dan itu program campaign ba ini totally for this 7 uno por phone beliau itu service jadi di por pena plan dengan just committee and Umroi Pyllun tinggi senia jingong tinggi kuang dengan kuang trade kampung ba ni dapat kita kata yang kalian ini ni Kristum tu buat develop new subcenter itu kami assistant nurse or healthcare workers asal yang training untuk Kristum itu boleh record tu ini maksud subcenter mereka punya service part-time impact seperti yang bawa ni dan laboratory room labor room level dulu dan delivery mau ada apa? Jadi yo result baga. Ikwa kalau komersial SMS ko mau. Jadi just set model scheme mau menjadi cuma. Puno dan health related services subcenter bahawa yo namanya mau jangan mungkin ba justification of the subcenter and labor room or your ambulance kumagi kwa ban ai service pepa no ni Umroi yang ke highway ada lot accident in law emergency nakam ya driver ya tentang pepa mana number 1 number 2 jimpang ubon malong ni dan to competitive so agak we coming of ambulance I think slower ya long train no committee ya Ibig man mendevelop mengenai services. Ibon matuna, kumasuro, talay,